салому дуруди моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва мухлисони варзиш. Ин навбат ҳам мо дастандаркорони барнома омодаем то ҷолибтарин хабар гузоришҳоро аз шабакаи Баҳористон манзуратон намоем. Дар студия Алиҷон Талбаков. варзишгарони тоҷик дар мусобиқаи интихобии Олимпии Осиё оид ба теквондо ВТФ ки чанде қабл дар шаҳри Умони Урдун баргузор шуд, ширкат варзида натавонистанд ба Олимпиадаи Токио 2020 рохат бигиранд. Дар ин бора аз Кумитаи миллии Олимпии Тоҷикистон хабар доданд. Тибқи иттилоъ ба ҳайати дастаи мунтахаби кишвар 4 варзишгар Муҳаммаҷон Сунатов, Хуррам Меҳтаршоев миёни мардон, Муниса Оиматова ва Муҳру Ҳалимова миёни занон дохил буданд. Муниса Оиматова дар даври аввал аз намояндаи Покистон Оиша Афсар шикаст хӯрд. Муҳаммаҷон Сунатов дар даври аввал варзишгари Арабистони Саудӣ Абдулло Мустафо Қарниро мағлуб кард, вале дар чорякфинал аз намояндаи Қазоқистон Кайрат Саримсоқов ноком шуд. Хуррам Меҳтаршоев дар чорякфинал бар намояндаи Қатар Али Алараимӣ пирӯз гардид, вале дар нимфинал аз варзишгари Тайпей Вей Тинг Лиу ва дар рақобат бар ҷои сеюм аз Акбар Айтохунов мағлуб шуд. Муҳру Ҳалимова дар нимфинал аз намояндаи Қазоқистон Кансел Денис ва дар рақобат барои ҷои сеюм аз намояндаи Филиппин Кирсти Аллора шикаст хӯрд. ба ақидаи коршиносон шоҳмодбозӣ ба кас фоида оварда майнаи сарро фаъол мекунад. аз ин ҷост ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бобати рушд бахшидани ин бозии зеҳнӣ мунтазам мусобиқаҳоро роҳандозӣ менамояд. мусобиқаи шатранҷ ки дар маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе доир шуд, алоқамандону дӯстдорони онро бо ҳам овард. тибқи маълумот сабқати зеҳнӣ марҳилаҳоро дар бар гирифта ғолибону ҷоизадорон рӯзи 1 июн дар рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон қадрдонӣ карда мешаванд. мавзӯъро ҳамкорамон пурра мекунад. дар маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе бо ибтикори сароясти маорифи шаҳри Душанбе даври шаҳрии мусобиқаи шоҳмод аз намуди даставӣ баргузор гардид. ин чорабинии варзишӣ ба ифтихори 30-солагии Силоҳи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ карда шуда ду марҳиларо дар бар мегирад. ба иттилои масъулин даври якум дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе сурат гирифта, беҳтаринҳо бо гирифтани зинаҳои ифтихорӣ ба ин марҳила роҳ ёфтанд. даври шаҳрӣ бошад, тибқи талабот сурат гирифта, дар он 5 даста ширкати фаъол нанамуданд. бояд гуфт ки мусобиқаи мазкур бо мақсади рушд ва оммавияти варзиш, тарзи ҳаёти солим, дарёфти чеҳраҳои нав аз ҳисоби кӯдакону наврасон пайваста гузаронида мешавад. мусобиқаи шаҳрии шоҳмод байни таълимгирандагони муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ ташкилу баргузор гардида истодааст. мусобиқа дар ду давра, яъне даври ноҳиявӣ ва даври шаҳрӣ шуда гузашт ки ғолибони даври ноҳиявӣ тариқи дархости пешакӣ ба даври шаҳрӣ дархост пешниҳод намуданд. инчунин оё тазаккур кард ки ғолибони мусобиқаи шаҳрии шоҳмод дар рӯзи байналмилалии кӯдакон яъне 1 июн қадрдонӣ карда мешаванд. тавре мушоҳида намудаи масъулин нахуст ба ширкатдорон тарзи баргузории мусобиқаро фаҳмонда, сипас аз рӯи қуръакашӣ дастаҳо бозиро шурӯъ намуданд. тибқи иттилоъ ин сабқати варзишӣ таи як рӯз идома карда, дар он 25 нафар ширкат доранд. من در لیسه راهنما میخوانم و در آنجا من شاهمات بازی میکنم. در بسیار مسابقه ها اشتراک کرده جای اول را گرفتم. من باز میخوام که جای اول را در همین مسابقه بگیرم. бояд қайд намуд ки варзиши шоҳмод низ таи солҳои охир рушд карда, ихлосмандо ва дӯстдорони он рӯз аз рӯз бештар гардида истоданд. ин навъи варзиш барои инсон манфиатовар буда, дар мустаҳкам намудани фикр ва андеша мусоидат менамояд. хотиррасон менамоем ки баъд аз ҷамъбасти сабқат ғолибон муайян карда шуда, дар арафаи рӯзи байналмилалии кӯдакон ки ҳамасола санаи 1 июн таҷлил карда мешавад, қадрдонӣ мегарданд. шаҳриёр Даминов, қайиқрони тоҷик дар марҳилаи дуюми ҷоми ҷаҳонии каноэ ки дар шаҳри Барнаули Русия баргузор шуд, ширкат кард, вале натавонист рохати олимпӣ ба даст биёрад. дар ин бора сомонаи Кумитаи миллии Олимпии Тоҷикистон хабар медиҳад. ба иттилои манбаъ, дар ин мусобиқаи охирини интихобӣ варзишгарон дар 6 нави рақобатҳо барои 6 рохатҳои олимпӣ талош карданд. шаҳриёр Даминов дар каноэи якнафарӣ ба масофаи 1000 метр дар сабқати гурӯҳӣ миёни 6 нафар мақоми чорумро соҳиб шуд. дар нимфинал бошад миёни 9 нафари гурӯҳи аввал нуҳум шуда ба марра расид ва ба финал роҳ наёфт. рохати олимпиро дар ин сабқат Сергей Тарновский аз Арманистон соҳиб гашт.
намуди варзиши вазнбардорӣ ба барномаи бозиҳои олимпӣ шомил аст. Ин нави варзиш дар Тоҷикистон дар айёми гузариш қарор дорад. маҳз бо шарофати соҳибихтиёрӣ дар ҷумҳуриямон толорҳои замонавӣ барои машқу тамрини вазнбардорӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор ёфт. мусобиқаи вазнбардорие ки дар шаҳри истиқлоли вилояти Суғд гузашт, беҳтарин вазнбардоронро ба ҳам овард. дар сабқати мазкур наврасон ҳам қуввасанҷӣ карданд. гузориши ҳамкорамон дар ин хусус. дар шаҳри истиқлол мусобиқаи вазнбардорӣ баргузор гашт. чорабинии варзишӣ дар муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳр сурат гирифта, шумораи зиёди дӯстдорони ин намуди варзишро ба ҳам овард. дар рафти мусобиқа варзишгарони бомаҳорат аз шаҳрҳои Хуҷанд, Панҷакент, Бӯстон ва Истиқлол ширкат варзида байни ҳам рақобатсанҷӣ намуданд. мусобиқа хело шавқовар сурат гирифта, ҳар як иштирокчӣ кӯшиш менамуд то маҳорату малакаи баланди касбии хешро нишон дода мақоми ифтихориро ба даст оварад. бояд тазаккур дод ки имрӯзҳо барои машқу тамрини варзишгарон аз тарафи давлату ҳукумат шароити замони муосир фароҳам оварда шуда, дар доираи таҷдиди 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон силсилаи иншооти соҳа бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. ҳама ин боис ба рушди соҳа гардида, варзишгарони вилоят дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявиву байналмилалӣ иштирок ва парчами Тоҷикистонро парафшон мекунанд. дар ин мусобиқа аз шаҳр ноҳияҳои вилоят варзишгарон, мураббиён, меҳмонон ҳузур доранд. мо имрӯз бо боварӣ комил гуфта метавонем ки варзишгарони шаҳри Истиқлол дар қатори дигар шаҳр ноҳияи вилоят ширкат варзида ҷойҳои намоёнро сазовор мегарданд. дар ҷараёни мусобиқа варзишгарон бо бардоштани вазнҳои гуногун маҳорату нерӯи худро намоиш дода собит намуданд ки ин намуди варзиш рушд кардааст ва дӯстдорони худро дорад. мусобиқаи мазкур хело пуршиддат ҷараён гирифта, дар охир беҳтаринҳо муайян гардиданд. аз шаҳри Истиқлол варзишгарон аз рӯи 9 вазн баромад намуда соҳиби 4 ҷойи аввал, 6 мақоми дуввум ва 4 зинаи саввум гаштанд. баргузории мусобиқаҳои варзишӣ аз рӯи дигар намудҳо идома дорад. федератсияи байналмилалии футбол рейтинги нави худро нашр намуд ки тибқи он дастаи мунтахаби Тоҷикистон мавқеашро иваз накарда дар зинаи 121 қарор гирифт. дар байни кишварҳои Осиё аз ҳама натиҷаи беҳтарро дастаи мунтахаби Ҷопон дорад ки дар зинаи 28-уми раддабандӣ қарор дорад. дар раддабандии Конфедератсияи футболи Осиё дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ҷои 22-ум ҷой дорад. дар феҳристи раддабандии ҷадиди Федератсияи футболи ҷаҳонӣ дастаи мунтахаби Белгия бо 1783 имтиёз дар зинаи якум, дастаҳои мунтахаби Франсия бо 1757 имтиёз дар ҷои дуюм ва Бразилия бо 1742 имтиёз дар ҷои сеюм қарор доранд. дар шаҳри Хоруғ мусобиқаи варзишӣ аз намуди дастхобонӣ баргузор гардид. дар сабқати мазкур бештар донишҷӯёни донишгоҳи давлатии шаҳри Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев ширкат варзиданд. мусобиқаи дастхобонӣ дар маҷмӯаи варзишии шаҳри Хоруғ бо ибтикори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон роҳандозӣ шуд. дар чорабинии варзишӣ сардори раёсати кор бо ҷавонон варзиши вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон баромад намуда ҷавонон ва дӯстдорони варзишро ки дар мусобиқа ширкат варзиданд ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон табрик намуд. афзуд ки варзиш муаррифгари давлату миллат дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. дар замони соҳибистиқлолии мамлакат бо таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат хусусан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин самт равона гарида пайваста ин қишри ҷомеа дастгирӣ меёбанд. дар мусобиқа зиёда аз 25 нафар дӯстдорони варзиши намуди дастхобонӣ ширкат намуда бо ҳам озмоӣ карданд. мақсад аз баргузории мусобиқа ин пеш аз ҳама ҷалби ҷавонон ба варзиш ва рушди варзишгарони мухталиф арзёбӣ мешавад. дар толори фитнеси маҷмӯаи варзишии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мусобиқаи варзишӣ байни ҷавонон баргузор гардида истодааст. дар ин ҷо бештар донишҷӯёни донишгоҳи давлатии шаҳри Хоруғ ва ҷавононе ки пайваста дар ҳамин толори фитнес ба тамрин машғул ҳастанд дар мусобиқаи дастхобонӣ бо ҳам рақобат менамоянд ва ғолибони мусобиқа аз тарафи раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо медал, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ ҳавасманд мегарданд.
قید گردید که در دوران صاحب استقلالی مملکت برابر دیگر نمود ورزش دستخوابانی در جمهوری بلکه در تمام دنیا نیز معلوم و مشهور می باشد و نمایندگان ولایت در مسابقه های سطح جمهوری از ولایت مختار کوهستان بدخشان نتیجه های نظر است دارند. مسئولیت دارند تا برای بلند برداشتن مهارت کسبی ورزشگران زیاد نمودن هواداران این نمود ورزش چنین چاره‌بینی ها را پیوسته راه اندازی کنند. بازی‌های ورزشی تاجیکستان 2021 با مسابقه ورزشی سبک آغاز یافتند. مسابقه مذکور در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه برگزار شد. در آن 160 ورزشگر در هیئت دسته‌های دوشنبه 1، دوشنبه 2، خطلون 1، خطلون 2، سوخت، شهر و نواحی تابع مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان رشت اشتراک کردند. در حساب دستوی دوشنبه 1 با گرفتن 33 مدال غالب شد. ورزشگران سوخت نیز 33 مدال به دست آوردند ولی از روی صفت مدال ها دوم شدند. دسته دوشنبه 2 15 مدال، شهر و نواحی تابع جمهوری 14 مدال، خطلون 1 10 مدال، خطلون 2 6 مدال، ولایت مختار کوهستان بدخشان 7 مدال به دست آوردند. ورزشگران منطقه رشت به مدال ماندند. فدراسیون غیر کسبی اونیفایت جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی تأسیس یافته است. دستپروران فدراسیون در ظرف فعالیت نه چندان طولانی امکان موفقانه حمایت کردن شرف ورزش تاجیک را در عرصه جهانی نیز پیدا کردند. از جمله سال 2015 که برای اولین بار میان کودکان چمپیونات جهان در شهر مسکو گذشت، با ورزشگر خردسال ما میسر شد تا مدال طلای سبقت را به دست آورد. محمد ریزویف در فدراسیون غیر کسبی اونیفایت مشق و تمرین میکند. مفصوف قوه‌اش را بارها در مسابقه های داخل سربلندانه سنجیده است. محمد ریزویف عضو فدراسیون ملی غیر کسبی اونیفایت جمهوری تاجیکستان می باشد. علاقه از مشق و تمرین‌هایش بیش از 4 سال سپری شد، ولی محمد پیشتر با آموزش مراقبه تن به تن مشغول بود. مشق‌هایش در مجمع ورزشی خدمات علاقه جمهوری زیر استاد ورزش درجه بین المللی علیشیر کریموف می‌گذرد. به شبه تکرسی ورزش کودکان و نورسان است و در فدراسیون ذکر گردیده اکثر اخلاصمندانش را کودکان و نورسان تشکیل می‌دهند. اینه که وی عضو این محفل شد. علاقه نورسان در سبقت جهانی از خود تاثیرات عمیق باقی گذاشتند که این به وی یک نیروی تازه بخشید تا ادامه دهنده موفقیت و کامیابی ایشان گردد. از روزهای اولی به تمرین آمدنش او تمام قوه خود را به مشق و تمرین روانه میکرد و دائم به فکر مشق و تمرین بود. نتیجه مهنت پرثمر از حظ و شیفته اونیفایت شدن محمد را در حال به هیئت دسته نورسان دعوت کردند. از این گفته برمیآید که اکنون مسئولیت بیشتری او فرا رسید. همینطور در مسابقه اشتراک کرد. سبقت را در رشته محاربه غیر کسبی افتتاح بخشید. در مسابقه جمهوری شهر دوشنبه من برآمد کرده در آنجا جای اول را اشغال نمودم. من 3 حریف داشتم. بسیار مشق کرده بودم و در این مسابقه تیار بودم و در این مسابقه جای اول را اشغال نمودم. مسلم است که اصلاح اشتباه در منتظم گذراندن جمعیت مشترک تعلیمی و تمرینی رفع می‌یابد و محمد کمبودی‌های اصلاح شونده خود را به خوبی می‌دانست. از این رو دقتش تنها به پیوسته گذراندن مشق‌ها روانه گردید. این اولین و آخرین کامیابی محمد در رشته محاربه نبود، چون که در مسابقه‌های بعدی هم نتیجه دلخواه نشان داد. انیق‌ترش در بیشتر مسابقه اولین شده قلعه مقصود را فتح کرد. البته این موفقیت نه خود بلکه استادش را خوشحال گردانید، اما این یک اجرای نقشه تعریض نموده مسئولین فدراسیون نبود، چون که آنها می‌خواستند که او شهادت پیروزی را در مسابقه‌های جمهوری چشد. من می‌دانم که مربی من چمپیون جهان است. از این سبب من می‌خواهم که بیشتر ورزش کنم و می‌خواهم که با مربیم پیروی کنم. در آینده او را نه فقط مسابقه شهری بلکه جمهوری نیز منتظر است. او از آن خوشحال است که در فدراسیون صف چمپیون‌های جهان و آسیا از حساب کودکان و نورسان کم نیستند. این موفقیت بزرگ به او نیروی تازه عطا نمود و آماده است که شرف ورزش تاجیک را در عرصه جهانی سربلندانه حمایت کند. بینندگان گرامی، این بود آن همه خبرگزاری‌هایی که ما هیئت ایجادی پیشکشتان نمودیم. مطمئنیم که در آینده تربیت جسمانی و ورزش رو سرمشق کار هر روزه خویش می‌دونید. خیر، تن صحت و پیروزمند باشید.